Nana Abenaa patient. Tafunshi ayaso. Accuse. Brother asokore mampong. Quote. What then quote? Pokwa brani ha ene waje so amame. Nana Abenaa. Bra wanim kakradisa sa kasa na wo de ba no. Ano wo ye gentle ya e ma. Kasa wo de ba agege adamu se obi a ase romantic voice no. Enyi ha. Wo ho te sei. Nyame adum pa chewe. Boko. Nyame ase. Yo, awie. Awie de boko. Bra bia ifenata. Enam my sister bi o Germany. Enam no so nam de hu no. Me obi a mtutu kwan me ntanta ko Gulf countries ni bi. Enti me first country Gulf country a woko no. Wo de niam akoton. Ana wo de nsanu dwuma bi de adwuma na akoye tutu kwan. Pacho me koye fie adwuma ye. Aha, domestic. Pacho mo me di kan ko Kuwait. Me ba nam ko South Africa me hairdresser. Mo ti wonu so me ba nam sa ko Kurdistan. Na mama mu ni. Wa ma hin beti o Kurdistan ho ama mi bi se wo ko no se obi nso akọ haba. Mama nim sene a eho adwuma no sitie. Den wo hu omo keka. Ya na nkrofo se ahyawo kra I hope se nka be ye okay amai. Sa dwuma na mokoye no. Dwuma na edin. Nti we nyina mu no me bia nam se no se me boa ska no. Na mtimi ko papa yi bi. Ti me ba na be ye se me pese me nko Germany. E na me sister wo Germany. E no se obema me bla bi e fenata. Omo odi omo definitely power but me dey atane na menim. Ofre. What ya sokole mampong baby ofri dey menim. Okay. E na me hu ni fie nso da. O mam be hia na sokole mampong mo bisa se blata. Ofie won. O se metimu ha ya. Ontimi nkwokyere me ni fie da. Enti mama we nyina akosi se wa start process o se obaji 2000. Na se brata na obi o ye connection. Odi nipa kwa bruchiri. Also ye connection. Good. Nti also obaji 2000. E dey start process visa before payment. Enti oni me sister no so for the benefit of our listeners nti. Also na visa before payment no na say or the visa no ba na watua ne ka. Okay. One charge ye. Oni me sister no na kan. I'm so okay. Ene me oji 2000 say or the processing Germany. Enti anche o si 2000 Ghana cedis ana 2000 Ghana cedis 20 million. 20 million. Okay. Oji says can. Be week no say we nya appointment no we nya ntino. Na danfo bi anya na 2000 say April nanka ye be start. Na say April de kwa wa blata isem sika sem of pese me nkontem. No so fine. Okay, na danfo bi anya Czech Republic to betimi aye e di ama me amintwe ska bia. Esa wo ko check no say Schengen. Na so wetimi awuro mako Europe. Okay. Enti oji sa 2000 oji sa adwunu we ba say ne on de nka metwa 1000 because 2000 di kan be di no. 2000 so one fan start bibia on fan buku she ena me so okay na me 1000 no koma no so one fan start. On ma menim blan de odi me fa hin obi o start ya kakra mami 2000 na ko bank ma ko yi ade ono so ka che o sa ade na ready na obetua ni nyina no afi no ogigiska 1000 na ma ko yi afi do ogigi ya ko do 8000 yes waji 80 million ebi kura sa da so visa no so mai the embassy a me ko yi na me antwa visa fee enti wantimi Czech Republic ni so mo sign me say obi a me ko to denti na yefa na me ko to minim ba bia enti o man fa ma me and then second o say wadanfo bi ma say nya Spain and I'm so okay me check na anya yi no e ho ni ska say na ko shemu check no ogigi sika ne kodu 8000 ekodu sa 8000 e no so obeye Spain so amam eno eche wo so obeye Spain se me nya check no be Spain and the onje na me kwa na metwia me visa fee. Okay. Afa de me wo hwa no afre say me mo ne bosia 8 million na on fama anye ayibi ma me na me nkwa mzulata o de yedin wagigi sika ne dodo sika wagigi wo so wo kokoye wo ko cafe ko bo ayi no bo start ye no 300 na wutwi aye na wan kasa fu akoma ma ga 3 million na wa fu akoma mu e ma ga no 4 million enzo wanya misika na wo mu obi 4 million ade ne 3 million wo ma no 4 million
you see actually no be can say no be can say me dey me nya 8 million bi actually na mfa me sister no na me sister do Germany no do Germany se na bla ni si gigi sika no no say no aje from catch us na adenti na money sika sa me wa was adem ya before ya be ko check no what me say what me ko wo sofo ewe na ewo asokole mampo na ye mfa ye ni kan na givesa na ni onum sa ada na wanyanya nkoma de na eno do ko na ede na ade me koye sofo yin so fiti ya mi amiru wa na wo se TV sofo ni bia ti na my style ewura obo ni dilu ansa wo se ede enti na aba ha na bla no so jade edi koye na mso mpese mtu kwan me ko givesa na me bla ise me mala Sompa 93.1 100 cities nam de koye se ebo ba for de we atwetwa for de bibia fe so fun si sem to oil 300 3 million 3 million ewurade nyankopon me so me de 1 million na koye afa de me si ma kwatena se mpese bla na mka che bla na mfre bla na ochiro bla na se ene ubenya obi ama no mse ono kra wo sika nko mambi me de bema no afa me kwatena se na mfre obi so onsa ni miska kwatena so afama sofo no me kwatena so de mo na sofo no edni beto manim wo mu ya sa na mu hu se ye nkura ho to ayi ya kwankyere no kwatena se na me sole aka che mpa achew sika ni me ho a transit maka bibia nkyere me ena no me ma obi ko gina fiche mu obi sende me 300 de ma sofo no oyo no me to oyo no na e bo me ayi deliverance so fui di mi twa me ho me ntofom dam se kanu ti se me nya me ho nenya sa de aduro ne so me konkola me ko na ye me ya mama me ja me ho me tofom se wo hwes na je me hu me ti ko fom tazi so afi atwanso ma ye titiliti me nsa me kon mi tilim me da ho be 15 minutes na bla na se de nsa kana ma ne da fom to on de ekosunya se wa hu me de no ti me sorry na me bo mama na ye chense bla ta de atu me ni nye easy ntuti na ekosisi no e ma me problem amount ya de Africa mu kra me hu electric afa me mu ewurade na mo na me sheki kakra bi hu electric afa mu ti me kwa agogo hospital nye ma me se me nkwa twa scan nso say almost bro 1000 as now me try bunya scan go try bla ya ji misika nyina embassy fee me twa because we twa scan no ani o se ade na de refuse visa no o se wa kwaje me busa nse sika no den o de ye nti a otimi gigi misika sa o se akwato bank statement 30 million bank statement okotobi 30 million 30 million bank statement no so hu ne de assign me 2 times ni nyina na ne to okoto me account mo ma me koye bank statement me account mo no 120 million na ne wom na ye wo see company na de me ko no e na sponsor BBS kasemu but e was me nya kakra o me account ma e ba se me hia bibia me de beto mo cha na so okay na me ya me no call bank ni ko ye statement no afi bank statement be na be na akoto ya wo say 80 billion na what's bank statement ni ma ye dia sign 80 billion this bank statement ye this sika no say dem 80 billion ye dia sign 80 billion e dia nti na 80 billion wom na ye de hwe ma ye memra mu hakakra se mo ye process bi a yetumi ka se sika odi wramu no not refundable na che se o commit wo ho adika me ye gidia start no sade na anye yi a sikatwe bi ne wono ye san hyehye no mpacho ya anye agreement bi asa ma anye agreement bi asa oni ma anye bibi asa na mra ukotwa ho akonkobọ ho a oje wo yiri nyina achi no visa ukọ ya de ma ya mfa ma me kọ sofo ne se be kama mane no obo mpa ye wo se 2023 ne de brama me na process nso ya ne December me kọ so Sravra wo December na me ade na ukọ 2022 edi ye mu so 2023 na eso okọ na ne ade na wan twen so di fu a wono wo hwem enya 2023 ade ne ya hyehyɛ nse me kọ December ya kọ di bronya no so obo mpa ye ne me nsabeka afi me nsankan la tasipe on say part of friend part on say me di for ka say 2023 na betikan enti menya Spain na ye be ye nam so okay emfa didi enta actually tenu na sama akoye Spain no na sama akoye Spain no je se sika sen na akokam
sesia 8,000 visa fee nka on the me na 2,000 mpia visa fee na ma ye kwa akra yesem na mpia bla ne keska ansa wona akwaje visa ono ka so otu kwan na e was ye airport area or ye fa car madina car ba cycle kra o si no yesem fa dropping nye ni sikent wo shimi sikane 3.1 yesem fa dropping nti ho no me yas bla sese sika ka ye ho e be fa car kokuma si Ghana ale na me mfa trotro o se da when the driver na kwaye wan so nso ye na adwuma agi ni sikenti no ene me ne driver no am se bla wunua ba ne me an ka sika ka me hu nyina ni besi dem akokuma se na bla ne driver na kwaye wan omo kagume na me bufu pa me record ni nyina de sende me sister ne se on rade abla na ye afede ye ko ye bedu cycle o makosi ye cycle baby 100 cities am se bla ta de age so ko be jina de fafa ka black man se sika sen na akodi ne ho ese sika akodi ne ho ye 8,500 emrade na anye ye no ne transfer brata unua ba maboka tikebe ya wo de nye ni nyina mpa pebi mame une na kasa ase no me wo me ne voice a me yesa ene ne kasae o se den e ka tren se me sre no se ne sika ni nyina bedi ne ho no se me ni 1,000 credit am account mama mablo be bia makoko kana bla na timi aye me sa no yesi adwuma mo koye mo horo dan ma basia mabele na me kasa me ka Sompa e bia na e 3.1 abele me ankasa ah because adwuma funu ah mi sika kodi agent ba ko hono mo bla tai 10,000 na wo gina se wo beji sika na mame oye ho so ye si id ni se na wo de me magina wo waje obi di ka je o 10,000 so obey connection ama anya yi na bra yi atai se obey ne hu si adi na waji sika na ma enti woni ma brata case na ehu me kwaji sa sika no bla ta na ye no ho kwasa sika ni nyina adi wadi chese ne pottery farm na egu no na se o hia sika no afrem nam de ama no enti onu ankasa num to no se oye paper ni we at 300 cedis na se bla ta na se ne sika wagiji wo mu doso enti wodi ama me bi na me fan start business wo ga ana se me sa de akoba bia mfiri ba ya audio ni wo me fon so eno sesen o ka chese sa asem na ya me ni me sister no ye keka ne de on de on ti ase e di esika biem no ye pese won fa mayen producer amonya na mo fra brata mayen no kura ni edi kan kra frɛ no o ye sa o ba ha ye ka se patient abaha no o woni ye kasa kama se ono akra nko ba ti e kire na em so frɛ producer se em so free se ba bi o free ba no wa hwa no wa meto yen enti ye mfrɛ no producer etra wo so otimenka se enye yi so a patient ni sister line no e kon so wonfa wafa na wafa Mr. Rocky oh woni ye kasa kama mama ni je papa timinim se nya me be kana ko mama ade na ye boko hello brata Obapa oh ohene ba ma he yeah no na ho te sei na me adu na mo so e boko me pa cha oba patient se woni mu no ni pa yo kuna du a ode bo woni o se so be ya visa ma no first one anye ye de ne kwa osofo kra me akogiri ndini ti akohwe fom ma se wanya ti ade ensema ho keka no brata ase mu hu kakra na to cut everything short no se e kana obo ye no wadawroma ye musawo uso musen e kwa be na ye fa so ne ye tua ne sika ma no dawroma Obapa ye di kan me da wunya ase yo atifo ne omanhene munyina me da wunya ase ya munyina ase so sister ya otiwe nam sister ba ko Germany ye fele mafia ana mbi hu no na ade ko ba ya mbi hu ni se na me sister ba ko pese o ko Germany ana mafia ne ka so obeboa no nti nya me ne me bra ne na hosto nti ne baba no o bi SHS o pese o to aso nti ashase na me ka so mo Portugal conference for Germany na ebe so 15th to 17th November 2022 and also the fair bros na bonamanie obinya 2,500 na it me fair me bra na me bra so onya na bi fie mafia so obetua se sika ni nyina so na me fair mafia na mafia se and obi am se me twa ticket ama obade isi den na
Mesa kutia Pacho mefia no na ewo Germany no. Mefia na ewo Germany. Okay. Ha. Nke bata no na. Ure du no ase we bie ne dodo ma e feedback kwada ro ma nwom no maye. Madum no kra. Demo enko. Ha. Enti pacho bata no na mefia ka so. Ni sister bi kra wo. Na no Kuwait ya se Kazakhstan mu baako. Na wa ba Ghana. Na Oniska na one me kasa kwa connection ma bia gene 10,000 pra. Nti one me bi hia. Na am siu mate. Nti ya ni hia wo edum. Ana me ne bobo so a na siu. Ene da wo de hu mi ti ne na wate. Before that no ma send me the passport details no. Nti ya na me di kan jiu 2,000 na me ka je say what conference no. Registration ne conference fee no. Ene bibia bisi 2,000. Na mo me ne mafia ka say me charge mu bo na me boa. Enti 2,000 echi bank statement item no me nya statement nye den end so. Enti fi ho no wona mo boss aka no. Na me ne Mr. na wo Germany ni communicate no so you wate. Ano handle 2,000 a man. You handle 2,000 am say free. Mafia ka share. So the 2,000 a man. That time me ne me private care. Ano handle scan here e man. Enti me ya my invitation by me create email address patiencenum1@gmail.com e man. Invitation by it unfortunately no me copy date no na date ni wo December. I'm see me so na me so me kobi sa port conference na me so me kobi. Me say na me ni mienu nya be de e bo mo akọ. Enti anyi no na me say another conference for Germany where because it's an Germany where na me fa onye de emra na ni April 2023 no si no April de kwan wa me tena play mo ache na April de kwan wa na me se be ne den nti scan wo me where that time say me yibia ye conference fee ne we ni nyina na me say o nti me o share mo internet cafe be bia me documents no. Enti ya na na afọ ba akwụkwọ asị wo Czech Republic tourism ho. Ana m so okay na me frɛ part. Se na ni ji hu dia before no ma frɛ ni sister no so Germany abona ma na SF. Se na ekɔ na part se April won't mean trend. This na kwa na ko prefer April no. Se Germany na ka omra. Enti na Czech Republic ni me boy sa na se Czech Republic ni Germany do mo share border. Enti ho so ye. Na ho so ekwan da ho. And I'm see you and I started processing. It started processing I'm 1,000. Say appointment fee Czech Republic, you know, so book appointment here. Put here by mobile money. As an mama date. In here any monona, that's a young musu nasi do fee any say or be provide statement I there, mama. And I'm so Europe here. A statement normally refuse you. Now me share part to so accounts muno. Sca 12,000. Yet me my name man visa no. To so be sponsor ama me dia. And also wati. Enti ya twentwa so 3 weeks come 1 month. That time so na appointment date no so ye den na e ben. Also call interview no November. Enti ya ba sa na sister do fear say brother me nya statement ni biu nti pedi. And statement ne pedi ni. And se me ana me kwaje fi obi wo se me ana me de kwado obetimi de ache me. But me di mo obi a nipa no otoma me. Ana so de bisa. Eti me ko bisa e no. Ana nipa ne se ono no obeji me 3,000 but was in the company registration and the tax clearance certificate ni na be de be to so. Eti me fe o du fie no e wo Germany ho. Ana se 3,000 e board ni na mo nya 2,000. Na me say fine. Odo nya 2,000 a for the farmer me. Na chi ne the 1,000 na ede akwa no ana mo woman 2,000 na kasa nya mu no na sofu bi die me fia ne ka Ghana ha na me fia ne ye say me na metima adan ka na ede ama no nti me na ka na ma na me dan ka na me nya sa 2,000 no 2,000 bi di mi ho ye no say ne fa sofu sika na ede ma me part ai statement ne ede ma na nhwe de nya me beye etima charge mo but asa say ne ma munya nti ye say me try first one me try first one manu susumi na so sa anyi ya me sa try second one dey sa anyi dey am so me no any case yeah we catch the patient me catch the patient ni me fia ni nya mane ya we nya bo tre wuraba mpacho ba me ka sanwi
ura be fidie waka sa sister bi di na nama me pa sister bi di na nama no so so fi sepase ono so ma mafia ne connect ne maame enti me ni hia wa adwuma mu ana ono ye say obeye enti maame ne kwa me mane ya we say me try the first one me try ne ba ne first one anyi na me try the second one de me ni asem enti maame ne gitu mu enti no na maame ne me kasa na o se o na isen ko betua 2000 no ama me for first processing for invitation no dem wo frɛ mafia o Germany na mafia say on fa scan mu 1000 mame on fa 1000 ko ma ne maame na me di onu mafia ne ka na se what mafia me ne ka me na me dan ne ka e de man sisan so hu sa no em sa azan bi betima e de abam nti epim no se no wonya no jaye nti oba pasama America nti ye first one no asori asema wo de betu mi me no ne kwa asori me asori amekọ no ma sorry ameko oni part ne kwa sorry no me na ameko ma sorry ana me catch part say o me emra sorry na ye fa mpa bo so nye den enta akiri ye hwere na me be den ebeye data na documents ni bibia my bibia the statement that so my travel insurance my so affidavit that so bibia nti e ko e no ana so fo ne frɛ no obi say ma me den na nyankopon fa me so nyama na so pese otu kwan ana catch you say ma I want to need this year and I want to next year na so no open this year ana enonkoda wo say oil den fine wo so ati ahwe nti me kwa me catch you no so ati ahwe atawo kai wante ahwe wo ti hwe na me tata na me so me ti abompa ya ma me so ma ti ahwe nti me hu de course aha enti ewie na si ni tie ni ya na o chess for na mananye dey o chess for na man ti kwa ya dey ahwe ho nti me frɛ me prophet ana prophet so catching so omra na we dey pin keke me bompa ya ma Nyankopon asane yare me frɛ party so unsi aso dem ho bi and I'm so fine enti mo na me frɛ this is our German na sister they say time aso na Czech Republic embassy ho no me akasa me nko ho da me embassy be ho da me nko ho da nti munika ma me case ka na me nika nko akra na me ko hwehwe embassy ne ntuo na party be hia mo akra da say atam no so ye 9:30 interview date na appointment date no na me di kan akwa akra ana me ko hwehwe embassy ne ye da tu ho no nti o na party ba na me say embassy ne makohu for VLS omo airport city airport in Chen Kotuka airport in Chen ho ana me nyina call embassy ho no nti bibia atwetwere kra embassy ho kra me ana edi wachi kasa nyam nso documents bia me no be bia me ma hunu mu sese na me diska ye me no ko han so to ame na mu me no nyina bibia me wani hu finchin na hu sa de na me ye no no kra na me ne wo ye de AG nti ma ye call Czech Republic ho no so like na mo man interview date the ko Wednesday na mo man the following week 1 week nti wono ko mo no mo ko embassy woni amo bia date wono kwa na man date so omra interview and I'm say check is so na ko mo interview na adwuma enka o submit why na it take 2 weeks and me ti woni me kontokwa e wo ka tika ho kasa nya musu na sisa ni discard brand say in and out transportation wa man 200 cedi semi fan for VIP mra enti we can ma me 100 enti woni me pere wo ka so ka musa ni me kontokwa sa denti na o so ma me case kana msa se ma fia na di case kana ma o say farmer men ni nyina me fan faka to woni me ko ka musa enti edu second no 200 cedi bo mo second ho no foko me na o tifa ni baby enti me kwa me ya man say sister asa ma bofo ma man too much enti ase o disrespect me and I'm sister na me so me kire ne pa na interview no se me na bibia hye me nsa me so me kire no questions e ko baby sa no it be 3 days wo ya de ama no na ni sika ko so me ka it be 3 days me da hodi na me se de wo ya sa so na wo ye adi inkwala sem woni ne settle e man tokwa de wa woni na me frɛ pa na me park de ati bia fa che me na me frɛ mafia se mafia se ni se na esi so de si bia ye nyina frɛ ye ho bɔ ne ye de nche na me no communicate ye say o ko interviewer question C ni question C na very dey bisa o enti mo wa na friend say why ready enti wo kwa akra na msi okay ono nya menye den enko ti wo ko ye no ene wo frɛ me makoduru na Czech Republic embassy wo kwa no ni pani ho
now almost far translator now. So say questions I me catch your kwa. Besides just 2 questions. It was also kwa forest site be na oko. And I so cancel be actually say we do Czech Republic abeko Germany. Na so I seminar the oko can Czech Republic for mo fa omeka say omo ku ni papa na for West Germany. Na so there what can we have been kwa no stress for the be ma. And I saw mama 2 weeks on me DHL the ide April. Timo na friend say DHL for Afro we dunti. Me share on yenko. Ampa obe to me crowd DHL ho. Enti the document ni man na mu e ha na me part we dey me sure say the ide ama afia ti ano a one sheet pe me documents original na me submit here na ba kokra ama the passport no so man stamp man ene hwe. We should no one mark just 18 questions, no mark just one you see. I'm say one man sitting in border town or beko and I'm refuse you. And I'm see part with the Emia and I'm a friend and sister. Oh German. Me I'm doing ya pass ah. Of ata. Eh mran ye di adwumadan wada roma. Ma me back pain no so. And you and sister catch him say Spain fans mu da ho ntimi san try Spain man no. Oh sister. So what me try Spain dia. And this say no see there be agreement is an agreement. O catch say so your first one as I knew, better second one my. And me in cheske bia na me sister machi. And see part ni me konsa nti aka dia be chairman akọ interview. Ena afede me ne kasa no see afede meko. And see me po adwuma be 8 o'clock na me the documents ni nyina. Ti that day na me gina so documents ni nyina ma no. And I'm the cop man tafo. And okoye. It was quite no catch them say no insurance na me here. No, me 25 days and I'm so okay fine. What the me call office when I'm quite me send me scanner and I'm send over WhatsApp. It did 2 weeks na spend numbers before so the buy say one check for site. And I'm refuse you. And see who catch them sister back home so more refusing and I they send him WhatsApp. Also the question back when a refuse you. And now me bow them or tafun share so I don't refuse you no. And I'm okay them say brother they say the minister you know adam for they say the mom wa me na I feel the man want to say yes check for site in the bed but man am sinya but na me you be document bi ama no e ya minister nti e bi kwa na me ma ntua hwe me ye bibia free ama because kana am abo no e na ha me because me fia no jimi di that akoba sa na ha me and I see you after them oba pay di 1 week now frame it 13 say me titis can be free na memfa dia come out brata wakasa bebre Germany no eni person waye bia ma o matumi asosidi e ma mafia nya omugidie saa waye bia ma obi ma o mkope Germany ma ye bia ma obi akoda na ma mafia nya omugidie ni say ba bia ono fie wo Germany ho no na e ho na conference ni koso ono ni fie achi anti mafia ni frame say brata e fe ni Messi e Germany enti ono yeah no frame catch say conference na e koso na say e Germany Krobeso wada roma Germany newo Cologne Germany ai hona newo enti sister ni gide onyama me say what's the conference na on say Ghana for ne as the whole world conference eba no gide say no on invitation me so scan invitation here that send it to Germany ho enti onu hu say adini original ni fake ade na me de meye enti we work ma the document for Germany ni na power me ho wada roma yentumi ma won kasem ni onsa wo kasa wo beba ha ka wo ba ya na nka beboa onie wunie na yahunu asem no se dia bai we pese wo so pese obusa wasem bi mpa so gina so ma me busa no me pa choblata so Germany de no one me kan na me se po de kwan wa se wa na kan na dia me se po de kwan wa ye de na ba me ya we se na me say ya na fe dem say ekwan wa David na process be na we ya me ya we wom say we na wo koye wo twese so no that say my invitation na ba na me appointment date in December I don't say 15 to 17 November party na me ka sa cheo na me ya say hello me pa cho da ba na wo benya ho abeba ha na yentena se party ni wunie na yenka asem no fon so na moa why me pa ma bla ni me me fe na wo mfa me ko ewura ba so ma me ka asem na so ne ko
Me penny ama hu bi o me show so. What's the meaning of this? Brata. Friday ubetimi aba. Ohinini adazo. Eba jo Martin. Mr. Fani die mama konwa why? Eba jo Martin. Na Friday dru ha no pa 11. Eba jo Martin. Na ye ntena se part nso beba. O wa ha wonie na ye hwe asem no why me pa che obebri. Eba jo Martin oba. Part Friday ye be sa tra asem no so. Oje hu sen. Ah? So beba. Oh, wabeba. Tell your friend no cry. Ano panade amani je ne ho. Me kwan ka me ba na na me wora jiso besiase me start supply potty feed ona ka so me say me potty farmer. Till me supply potty farmer bi ekokonuane. Na time na me de be free aba me ba na sa time no na ekọ. Ana me pray for the producer say o me ma nso me ba be. Me o kan nyina said your kasa en mani je wo ho. Honestly, your friend wa na so me jai me ba. And our friend Sam so akodi ba bi ntime sraw. Friday for buoma me ni metie fo ne ahwefo yi na bra na part em se bufuo kakra wo na me ne be kasa na be du ono na akoma ba fom ne entrance why that threaten it does until no friend ya me fa botre na Friday ye hia wate Mutie so me da se part tena ha tweme tena konwa we mu tweme